Hagataho ngaho ngiye mfite aba guests. Haya ari coach Gael mumukomera amashyi. Yigisha business. Coach Gael niwe mu Nyarwanda wa mbere wagiye mu ndirimbo z'abazayirwa. Undi abandi bashyiramo ngo docteur, nta motari bajya bashyiramo, professeur, baba mukubwa wa fera, none harimo grand coach Gael. Uriya managinga Bruce Melody. Hako Gael abigenza ate mwana? Uzi ko Melody ashyiraho tatuwaje abantu bakabyandika mwana. Ngo Melody yagiye gushyirishaho tatuwaje mu Buhinde. Hari umwana nzi mu biryo guzishyiraho neza. Hako iyo mvuze mu biryo gukababara, kubungana gutyo si biriya biryo batekera hanze. Biriya biryo biba bishyushye byanitse. Abanyabiryo go bararenze kabisa. Ngiye kwakira Baba ariko ndashaka umukomera amashyi Babu mani. Babu nge naje mu kazi amaze imyaka 10. 2003 Babu yaratoye. Manda ya mbere ya president. Ya performinze. Kandi ntagaruza imyaka 25. Baba agera imbere y'abapolisi bamaze imyaka akababwira ngo mwe murabona ari ingahe. Ukayivuze ntibayemera. Yaho komediye ko mudataha kandi ninjije. Mutama amasaha yaje nuri bugira ubavu. Itike zarangiye. Arari wanje. Bangu ngiye mu rugo nawe uri kwa pasteur n'abamikini bayo. Nanjye we natashye bareba karingi. Nanjye barabanza akamakinga shwaka ari ngewe. Kwinjira mu rugo ni Yesu ashimwe ivuze mwiriwe barakwihorera. Ako shaho vuga neza acuruje inyanya. Mama bacuruza inyanya ngo gura nizi zo ku ruhande. Uzi uko barabacuruza ibinyanya rugwa kugira ngo izi nizo ziryoshye. Mubaza ngo baraziriye ngo niko bamubwiye. Mubanze mukoma amashyi menshi. Ngira Babu ko agiye kujya kuri stage mwakira nimutakoma ndamwihorera. Babu Joe. Aba bantu muraho mu Cyongereza muri ho, you know, murabaho, muraho. None ari indimbo yasohotse ya The Ben na rest in peace, you know, Ivan Buravan. Uriho ho goza ho. None abonaga abakobwa baririmba ngo ho. Ndavuga uriho wowe goza. Yeah, give it up for Merci, man. This will be a beautiful show. Yeah. Mumbare mwerekane audience mubanze kabisa mwishime abantu. Kuko abantu bahora bambwiye ngo Merci afite show nziza kuri KC2 ariko niwe wenyine tubona. Ese abari gukina imbere ye wenyine, abari kwikinisha cyangwa abari Yeah, I like that. Abantu benshi kuna kumbaza se Babu, uri single cyangwa ufite girlfriend? I look single. Ugo, you want to date me? Yeah. Ndigutubona ugasa single yanditse mu gahanga kanye ngo single. I'm not single and searching. Nibuka ko ndi single nije ndi kuri moto imbe kangu bitambuka ndi single and freezing. Yeah, ariko nje afite girlfriend by the way. Yeah, ndi muri long distance relationship. Yeah, ndi muri long, niyo mpamvu mutagikunda kumba ndi kumwe nawe, ndi muri long distance relationship. Yeah, my girlfriend is in the future, you know. Mwari muzi ko girlfriend wanje nsumba buri long distance, yeah? Yeah.
ariko buriya kuba muri relationship biragoye cyane. Ari igihe mba ndi kuganira na girlfriend wanje, by the way, yitwa Happiness. Niyo mazina bamuhaye iwabo. Ibi ni mbere ya Prince Kid, by the way. Yavutse mbere ya Prince Kid na Saga za Muheto na Miss Rwanda. We yitwa Happiness. So she's my girlfriend, ariko tujye tugira ibibazo. Sometimes arambye babu nagumereza attention. Uhora uri distracted, uhora warangaye because of a smartphone. Yeah, tuba mu gihe cya smartphone. Buriya mu abyeyi bacu ntabwo bigize bagira ikibazo cya smartphone. Ariko twe muri relationship zacu dufite ibibazo bya smartphone. Jeff the iPhone. Ariko mushiki wanjye yashatse kugura smartphone ye ya mbere, ajya kugura Tecno. Ndamubwira mbabarira ntugure Tecno. Iyo ni mubazi. Yeah, namwe mbabarira ntugure Tecno. You know, it's made in China. Can't travis yuko ibintu biba made in China biri fake. Ejo bundi nabonye couple, a Chinese couple. Narizi ko ari muri fake relationship. Ntabwo ngiye kubabesha. Aravuga no babu nje ngura Tecno, abashizanye zifite Tecno, nje Tecno niyo nshaka. I'm like all right. Tugenda tugura Tecno. Nyuma y'ibyumweru bibiri yaguye kabiri. Irapfa. Nje yanjye oribwo buri munsi. Ariko ni iPhone, come on. Yo, no issue. Don't disrespect my phone. Tecno yaguye kabiri mu byumweru bibiri ibirapfuye. Mushonye atangira kurakara arababara rwose kubikina guzina phone. Asa kubikiguye kabiri rapfu yayo oribwo nambye ariko Micheline urabizi. Biri muri mu izina rya telefone. You guze Tecno phone, you take no phone. So smartphones with relationships, man, they're affecting me. Now I'm going to Tecno phone, so now I'm going to really fake relationship. Ariko still my girlfriend Happiness. Ahora ambwira ni yo naguma attention uri kuri phone uri ko tuganiriye. Ndambwiye okay, you know what, reka tuganire. Reka twice tuganire. Twice tukaganira agatangira kuvuga none sinzi abagabo murabizi. Hagiye abakobwa batangira kuvuga ibibo byinshi nawe uba umaze umunsi wana ufite stress. Ukabona atangira kuvuga ibibo byinshi wana hari telecommande dufite mu mutwe. Igabanya volume. Igabanya volume wana bikarangira wana ngiye kuri telefone nkajya kuri social media. Wana icyo gihe wana ya iPhone yanjye urayibona ni Infinix, you know. So uyo ukajya muri iPhone nguko ubona iPhone nagari yanjye naikoshe kwera comedy, you know. So ukajyamo your girlfriend ari kuvuga washizemo guteri man, uri gutreating a girlfriend nk'ari umumotari. Uziko ko uriya motari bashaka kuganiriza ukatishimwe guteri ngatajya nkunda kumva imiziki nyarwanda. Give up to Rwandan artists. Amashama. Dusika twumva indirimbo nyarwanda, man. Yeah. Indirimbo ya mbere ikavamo ya kabiri ya gatanu ya 10 ari indirimbo nyarwanda and you feel okay. Uri mbere wacuraga ebyiri nyarwanda, imwe y'inyafrika, undi 10 zo hanze. But right now so ndikumva Betray. After album itwa Muheto wa mbere. Mwari muzi ko Betray itwa Muheto. Muheto Bertrand. Hapana Muheto Prince Kid. Muheto wa mbere. Ndikumva wana Muheto wa mbere njya kuri YouTube usuka ko uri kumva indirimbo uri no guscrollinga. Wana mitengwa ku nkuru ya Prince Kid. Ese Prince Kid ibyaregwa wo witwa nde? Nana. Kandi wasanga yitwa Mukeshimana. Nitwa Mukeshimana ariko wanyita Nana. Kibaza Nana na Mukeshimana bihuri.
So anyway, nana urumva ibyo Priscilla daregwa icya urumva cyamuhama cyangwa urumva yaragambaniwe? Yaragambaniwe. Give it up for Nana. Yeah, mamashi. Yeah. Thank you for your response. Because nanya narebye tingi naindi kumva betray ariko ndeba story ya Priscilla ndavuga se wasanga yaragambaniwe. Kugambanira uzi ukuntu babivuga mu Cyongereza? To betray. Ndikumva betray. Ndavuga se Priscilla ashobora yarabaye betrayed. Nande muheto wa mbere. I know, right? Yeah. Murakoze cyane. Thank you for understanding, man. Thank you for understanding. I appreciate you. You appreciate me for saying the joke. I appreciate you for understanding the joke. Uko niko comedy works. You feel me? Yeah? Abanyarwanda icyo dushaka ni happiness. Nta kindi. Turashaka girlfriend, muri gushaka girlfriend wanjye. Imana ishimwe Mugabekazi Liliane yararekuwe. You feel me? Ko nawe yashaka happiness. Hajya muri concert birangiye afunzwe. Prince Kid yashakaga happiness. Hari igihe ushaka happiness bikangiye ufunzwe. Kandi happiness bivuga ibyishimo. You feel me? It's complicated. Ariko twese kwisi ntabwo ari mu Rwanda. Twese kwisi twashaka. Nabamuri cyashaka happiness buriye. Bamoriki. Izina rye ni ikibazo, kesi ye nicyo gisubizo. Twamenye icyo bamuhoraga iki gihe. Twarabyibaza ese bamuhora iki wa? Indonye, man. Thank you, man. Abanyarwanda happiness tuzikura ahantu henshi. Hari abantu bakora happiness ku bakobwa. Hari n'abazikura mu nzoga. Hazikura muri comedy, yeah? Mwange murashaka happiness, that's why you came here. Hari n'abazikura kuri bruschette, believe you me. Naindi kureba amakuru ejo ubundi mbona Kirehe, karere ka Kirehe, umudugudu wa Mpanga. Kwezi gushize bari kwishura abaturage bari kwishura mituweli, bari kugrading ese nakaye karere ka gafite abaturage bishimye mituweli ku gihe bishura neza. Babonye umwanya wa mbere umudugudu wa Mpanga 96%. Abaturage bishuye mituweli ku gihe bishuye neza. Ubona umwana wa mbere akarere ka ise kabagira ikimasa bashaka umucoma bose bagura bruschette kugira ngo bahembe 96%. Usini bivuze 4% bruschette bari. Daso zari zifite akazi. Kuba ninde wishuye ninde utishuye. Nagagera kwa mucoma atishuye. Right, abanyarwanda nago turi muri Bibiliya. Nta munyarwanda n'umuri muri Bibiliya. Ariko iyaba umunyarwanda yarare muri Bibiliya, abantu tuzi baba muri Bibiliya, yari kuba ari Noah. Kuko Noah niwe Imana yabwiye ni ngiye kurimbura isi yose. Uba ku bwato. Ibiremwa byose urebe iy'ingabo n'ingore uzingize mu bwato. Yarebye.
noya wari umunyarwanda ntabwo ari kwinjiza ebyiri. Okay. Kunare intare yari gufata ingabo n'ingore akinjiza, inzoka ingabo n'ingore akinjiza, yagera ku ihene akinjiza 8. Dufite mucoma ku bwato. Murakoze cyane, amazina yanjye yitwa BABU, ladies and gentlemen.